Kuringana na Karua, ngwatanĩro ya Azimio nayo ina mũbango wa kwarahũra wonjoria wa bũrũri na njĩra ĩrĩ na ũma, kiuga ng'ethanĩri yao mwahũ-inĩ wa Kenya Kwanza maraheana cioneki matarĩ na ũma ũrĩa ikahinga. Ukiona watu wanaleta matusi, hao watu ni kusema hawana sera ya kutosha. Ukisikia mtu anaahidi bilioni hapa, bilioni pale na haelezei vile atapambana na ufisadi, pesa itatoka wapi kama itaporwa yote? Watu wanasema tumekataa wezi. Watu wanasema tumekataa wezi. Tumekataa wezi. Semeni ndio. Mbutu ino igithio na mbere kuuga gicigo kia Mount Kenya ni gitanyitwo kuguneka makiria thirikari-ini ya Odinga kuona ni akoretwo akiendekithia uigananu hari ugai wa kigina kuri thirikari cia county. One county, one product. Hiyo ni kusema kwa kila county tutaintroduce industry ya product mpya. Sizo zile ziko, nyinyi tayari mko na maziwa, mko na nini, mtaongezewa ingine ya kuleta ajira kwa vijana. Tukitarudi tena kuwa industrial town vile ilikuwa hapo zamani na vijana waweze kupata ajira. Na campaign ya walemavu sote. Maya magithiaga na mbere mutongoria wa Azimio Raila Odinga ni ahitite gucenjia watho wa mwaka wa 2003 uria gitagira andu aria mari na mawathe, akiuga ni ekwandandura mieke iri andu aya magayagirwo thirikari-ini. As president, I will implement a plan that will help the country provide health, medical, rehabilitative, special education and special welfare services according to the needs of the affected individuals. Andu aria mari na mawathe bururi-ini ni 900 kuria no 47 mamukagira uteithio wa kibeca, undu uria Odinga augite ni muthutukanio. I will instigate reforms that will ensure anti-discrimination protections and obligations, provide reasonable accommodations, access, employment and social supports. Odinga agithie na mbere kuga thirikari yake ingĩiyũkia ũhotani ni ekwandandũra mieke ya ngombo, kweheria magoti mamwe ona kuhe hinya honge iria igitagira andu aria mari na mawathe. Muthenya wa rũciũ ngwatanĩro ya Azimio ikerekeria kambeni ciayo rũgũrũ rwa bũrũri. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.